eriyo abatekiza mbukulembeze bwaimwe very many of them bakoba nti imwe abantu be naja nankumbi muli bakitembeete timutuukana timuli bansa Perano galiyo n'abandi abatekirizagana Museveni yavaaku so mwena mwatandise kugaba mu kintu ki 7 anti Perano nze ndikukoba nze nkuwa ekyokubonerawo kuba galiyo niifu abatekirizagana Museveni aye Museveni agaali okay yes Perano ababakoba nti fe tuli bakitembeete nendo nkobere minzani yabwe eriga gye batupimira anti bajja okubona Haji nga yena ali mu promotinga mwenge mu kibiina muna Uganda is not an Islamic country Uganda is not an Islamic country wokoba nti omwenge guli haramu tekutembetebwa omwenge gunwe Oriogeti mu program ensi n'ebyayo Lisa Grace Mwesigwa yes ebo Perano nenda kutwala omukisa guno okukunga abasoga na mwena naddala ab'omwidinda ku lw'omukaaga muveeyo mwide mubungi kudanida tuli kujja kuba n'abagenyi awo tujja kuba n'emmere n'ebyokunywa n'okunumirwa pati etyo bwefaanana yes pati mwagifiire kyafuse kibinuko kyafuse kivulu kyafuse kikaali timukali kwa ideas mutawo wa kikaali Perano idea niki ewe bobango maze okukunga abantu waida waba nabo memale waba wa idea yo tubakunga baida twaba nabo twaba wa idea baja mama bare muloza tutyamenga butyame bwa mukisenge anti tubetu dukire FDC letali ya binumo Perano bwe banga tali ya binumo yakola ki yatola ku Museveni lwaki timwegaita ku kibiina ekindi ekiri mu kwemiziki kale mutambulirawo Perano ebyokwegaita ebyo bintu byandawulo lwaki yetayegaita kwife ekyo ekibiina kyoyenda ife tukyegaiteko lwaki tikyegaita kwife Mwami Jamal mu bya serious ng'abantu balikutuliza enda bakufune bulungi abaana Uganda abali kuisa era bawagira FDC for the last 20 years era nga balowooza nti essuubi lyabwe lirimu FDC nti mwida kwanganga mwai Museveni we bakuwulira engeri gy'oli kwogera mu leero abantu abo basigaze essuubi abantu abalowooze nti mukasobola okutwala mwai Museveni mbuyinza oba mufuuse bakazaninkirizi Perano abo abantu abalowooza nti tutwaire ekiseera kiwanvu okutwala ku mwami Museveni batukobere timetable yabwe yali ya myaka emeka eno okutwala ku dictator it is a process ate you must have a strategy kyobobona tuidye ne strategy empyaka nga tulikoba nti okwenda okusabduinga mwami Museveni ni NRM mutandike kugwisa babaka ba parliament mwami Museveni ajja okweyagana nga alina ababaka ba parliament asatu mu Uganda yona wairenga asazeewo nti bamulangira Kampala ekyo kinaabanga kimuleetera okutya aye n'enkola yemukolanga mulowooza nti mujja kulwanisa Museveni mu nguudo na bivulu kyonka nga timuyise gansi kuguyisa Museveni nababakabe ekyo muli kuzaanira mu geemu ya mwami Museveni n'olwekyo strategy yaife as the FDC we want numbers in parliament we want numbers in the local government we want numbers everywhere so that we ask Museveni how did you win Mwami Jamal wante oyogere ekigambo ekyo okugwisa ababaka nga strategy yaimwe ali kukuwuliriza atandika okukikamu kwensingo ewendo enkoto nga alikani what is Mwami Jamal saying iwe mu Eastern wanu woli kulembera era oli national leader mu kibiina kya FDC bameka boteeseteese okusuula era wobeere mu FDC osuire ku bameka ati ne bino bye tutandise okukola muna oyo muntu ali kulowooza ati alobe kuba defeatist you must start this is a new strategy era kye tuli ku kino kintu kiyaka era kye tutandise ku saawa dino kino kye tutandise ku saawa dino okukobera abantu bale babakobanga nti mumpe obululu ebisigadde mu bindekere bamuwangayo obululu era itale eno gansi wona nga gakalu ojo yes Perano n'olwekyo ku mulundi guzu tuligezaako okukoba abantu nti abantu bonna babe mu kala ndala okuva wano kukiira okujja okutuuka ekala moja ekotido kala ndala nere yona tutyo Perano
bona alemesa mwami Museveni numbers obona ebizibu byonna byetufunye it is because of parliament Robona Museveni ye yagala yakopa my speaker my what ayirokuba nti n'abantu betwalonda abandi bemwalowooza nti mulonda abantu bajja kutuuka mu parliament ere kujja kwegayita ne Museveni bebaidde no nga babalimba nti balwanisa corruption yeetere munda babise ebintu ebiyamba Museveni eno babaidda nga babalimba mbu we are fighting corruption ayinga ebyo byonna benda kuludisa abantu eno kulira nti yaliwo kye bakola yet they are doing nothing. Okay. Mwami Jamal Wante, woba olingirire Busoga eno okuva ku bridge paka ku Mpologoma. Iwe otambulira mu kyalo kino oba okuva mu Buganda East Greater Mukono awo wabita wajja paka Mpologoma. No bita mu bantu awo ekibina kya FDC okiwulira ke kyamaani ku ground oba kusuba wa. Mperano iwe tobona abantu betuba nabo. Iwe tobona abantu betuba nabo. Ewe oli muna mawulire idinda toida kubona abantu bano babawudisa muku mibiri abiri na mulala bayinza okwida ke beidye kunwa akasoda anti okobye kaliwo anti nze nkobeire mpera ne obomalo okunwa soda omukwano tegubaawo enze bwe nkukyalira owo nonsalira konkuno mpako ka soda teba mukwano gu FDC mperano bale fatulese strategy mpyaka ba detractor baife bali kugezaako mpera n'okutukubamu ebituli ayenga ebituli byegezaako kuba tibijja kufulumamu kuba mpera no kino kyetulikola tebakikolanga ku Uganda. This is a new strategy era ife tulikobera abantu omuntu atayidanga kubeeta kulale kuva kuncho paka lwaigulo ngezira kyemuliire imwe mubaawe endala abaluma kuva kuncho bayokera babaliisa bigambo byonka oluvaawo nga bajja Kampala kujja kunwa myengedde abo whisky bichi basanuka aye mwenga babalesa obuleke we are fighting a dictator. No, people must eat first. Tony awereza wale ne mulutalo abantu bali kulwana n'emundu akawunga kabaawo abantu ke balya. So don't think that people will fight without eating. Onakobye nti aye wanta ali kwogera ino atukobere wante ni salamu nani vice president wa FDC omutuufu mu Eastern wano aje mu electoral commission wetobonangako abantu abeetanze president omulonde nibe sigena yeetangako nze people's president ayalagirako ne LC1 okuwandika baluwa yekali yeete byayenda aye babanga ayenda okutegera omutuufu aje mu electoral commission obati nekyo alinde akomenti ni FDC ayenda bamusainingire ku empapula ninza aje okusaininga buti Lubega Tony okuve Kayunga akobye nti mwami Wante ayongeire okakasa nti mu Uganda was zero opposition. We have gamblers and self-centered people like the man talking on radio, Mr. Wante. Oyo ayenda okukoba nti niye opposition kale bwabanga niye opposition akole woko ekyenda ulonze ekyende ukola yakole ekyenda ulo memale tumane nti ye opposition wanji ye akole woko ekyenda ulo kunze ekyende kukola memale tumale nti niye opposition ayempira no bokoba okoba nti azira opposition olokuba ayenda tukole ye kyayenda then that is very absurd. Okay. Buti ono undi awereza message wa mweta Ian akobye nti Wante mwiduse nti 2026 kubaba kama 13 bebalina bandisigaze 15 ekyo wa president bakyerabire mpera ano bwe banga tusigaze 15 abandi abo bali kujja mu kibiina kyani aje okubatwala bwana bwe banga batwalibwa Museveni abavireku mubuzi yena bwe banga tujja kukendeza ababaka yes emperano to whose advantage emperano ebebe nabena bobona bali kuogeza nugu na butamana bali bafiti na imwe bali kuogeza nugu kulokuba nti FDC is coming up emperano bebe ogere babona mulebi balu chobobo na waliwo na rebo wonge we mukono yakobe mbo tulina organic crowd na mkoba nti bavire Kenya. These are voters in Uganda, so there is no problem voter bwava Arua bwava Rukungiri na idedinda. These are the people who are going to vote. Okay, mwami Jamal nkweyanza bali kuwango twegeise ku kigambo kikyala kisembayo nenda kwebaza abasoga n'abasaba nti kumukuzi guno tulonde abantu abalina obwongo okujja mu parliament ate tulonde abantu abeesa ate tulonde abantu nga bakala ya blue memale abantu abo batuleetera obuzibu nga tujja kubalumbaka waabwe
kubabuuza lwaki muviire ku nnono gye twenda